Munye lo mhlobo lo njengoJesu. Umhlobo Jesu, ngamareji namhlanje nje sibonga ukuthi eGauteng ukhona, eMpumalanga ukhona, eTheku ukhona, sonke nje sikhona. So umama ucelile ukuthi masihlabelela nje ake sihlabelele thina abancane ama-voice azwakala ngoba bona ama-voice awasekho. Uma kumele sigiye nje sigwabeni kube mnandi. Amen.
ukhumbula uRahabi eBhabhiloni bonke abangaziyo yeba iFilistiya ngithile umuntu wazalela khona nangesweni kuyathiwa umuntu wazalela abantu kodwa uphakamele yakimisi uJehova yakubalekile ubeni abantu bakhe yilowo nalowo wazalela khona abahlabeleli kanye nabashayeli bamageke bobakhona intombi yonke yami amen amen sithelisa ubusobame zonenza amahlango lokho abaqala hlathela kwaNkulunkulu ngomoya waphule inhliziyo yaphulele ejaleni uNkulunkulu ayidele niphethule inhliziyo zenu ungalisi ngokuzeni ibuyele kuJehova uNkulunkulu ukuba unomusa nesibili kuza ukuthukuthela uvale isihawu yazisola ngokubi okwenkosi uNkulunkulu wethu sihle nokuthethelela ngoba sihlukile kuwo asihlalelanga ngezwi kaJehova uNkulunkulu wethu kuhambe emthethweni yakhe ayibekile phambi kwethu yale Jehova kepha kube ngokufaneleyo ungayingolana wena ngokuciphisa phendukani wombuso wezulu usondele ngiyakusuka ngiye kubaba ngithi baba ngonile emhlabeni nasezulwini akusafanele kuthiwa ngiyindodana yakho ungangeni kwahluleleni ngenyoni yakho ngoba kulungele umuntu wonke abakhona uma sithi asinasono siyazidlulisa iqiniso salikho kithi uma sivuma izono zethu uthembelile elungile uba sithethelele izono zethu bazali abathandekayo imibhalo engcwele yasiyala ezindaweni ezindawo kuba basivume izono zethu eziningi nokubonakala kwethu nokuba singazenzi sizifihle ebusweni kwaNkulunkulu usomandla ubaba wethu osezulwini kodwa sizivume ngenhliziyo yethu ebikileyo yephansi yekhalayo nelalele ukuze sithole ukuthethelela ngabo ubukele bakhe nomhawu wakhe ngenasiphelo ngakho ngiyanxusa mina nonke likhona kuba ningiphekezele ngenhliziyo emhlophe nangenze ithobile siyehlalele somusa sezulwini amen amen
sizidumisa igama lakho Baba namandla egameni likaJesu Baba siyakulela Buhle wezulu siyamema uNkulunkulu olungileyo Nampo umama bephuma kosinkalo wenkalo Nampo umama kosabayinkobe ezinyembezi olungileyo Nampo umama kosabahluphekile uNkulunkulu olungileyo Umuzi Thixo olungileyo ungenamama Thixo olungileyo awumyeseyo Baba olungileyo thina singaba umama uthi ngasezinkambo kosolungileyo ezovumelana nawe Thixo olungileyo bokulimlethu kosolungileyo uvale indlebe zethu kosizizwe ngomsaba wakho Thixo olungileyo silalele izwi ngokukholwa ukholekile Baba simema Thixo olungileyo ithunya zonke zaleli ibandla akolungileyo azibe nathi uNkulunkulu olungileyo siyabonga ngesiya ngoba kosolungileyo usihlelelile kosifulela ngokuthi Thixo olungileyo Labo mama basishiyayo uNkulunkulu olungileyo sithi Nkosi siyabakhumbula Thixo olungileyo masihlangene uNkulunkulu olungileyo kepha konke kosolungileyo kumsa wakho nathi esiphileyo kosolungileyo kumusa siyabonga uNkulunkulu olungileyo asithobele Thixo olungileyo asilalele izwi lakho uNkulunkulu olungileyo asilalele wena uqobo Thixo ungeke enhliziyweni zethu ngoba nje Thixo olungileyo umhlaba wona sithina Baba siyabonga Thixo thatha indawo namanje kusibekho Baba yesizini manje sikhangala mawukuba wezindaba yakhe emhlabeni njengasizini mawusithela ngoba sikwasezi selihlangene sithethelele amagcaleni njengoba lathi bathethelele abanye amagcaleni ngasingenisi esingweni kodwa sindisi bokubi ngokuba umbuso ngowakho namandla nekazimubi uzeke phakathi amen
Mama sekufikele ngizotosha. Bazalwane ngicela uku-acknowledge u-Lady Archbishop wethu. Siyabingelela mama. Ngelithi igama lomfowethu Jesu Kristu, amen. Ngibona lo Lady Senior Bishop Chongo endaweni yase-Gauteng. Siyabingelela mama. Ngelithi igama lomfowethu Jesu Kristu, amen. Hayi bazalwane. Aselanga uhlala phansi vele sizojayina. Siyabonga inkonzo seyivuliwe-ke official. So futhi before sijayiva kumele basishele ukuthi sijayiva ngisho. Angikwazi ukutshelwa yini vela le kude ukuthi sizojayiva. So umama baso nami ushona ngale khishini uye kahle kahle kumele azomukela abazalwane manje. Mama baso ingoma isukumisa wena okanye iletha wena ngapha ukuthi uzomukela abazalwane. Asazokuthi isikhathi siyazicula kumnandi dala sagcina mama Seko mara ngathi makumele sicule kumele siphinde sicabange futhi ukuthi isikhathi sihambile. Ngoba abazalwane bazobe bakhala ngokuthi isikhathi sihambile abo-program director bamosha isikhathi singathi thina sifikelele namhlanje. Ngingitshelile ukuthi ujwayele wena ukufika late. So namhlanje ufike late ngikwenzile lokho. Mama, amen. Ningasaculi bazalwane. Hallelujah. Hallelujah. Thula esikhuveni. Thula kumini. Thula namaphupho. Fly over fly. Ndiza esimini ndiza. Hallelujah. Ngiyabingelela kukhona bonke. Mama wethu. Mama Archbishop. Noma msile ngibingelela lonke lokushop bonke. Bonke abaholi nabomongameli. Nebandla lonke bazalwane libingelela kwelihigama lomfowethu Jesu Kristu. Bazalwane sikhulunywa ngesikhathi. Isikhathi asisele. Kodwa nje ngifisa nje ukunamukela ngikhasela ukuthi nizwe nje lisekhaya. Khululekani bazalwane. Abaholi kunama-toilet la. Abaholi ala. Nangapha futhi khona ama-toilet bandla akhona bazalwane. Kusho ukuthi kuzozizwa nje namukelekile ekhaya esikhonveni bazalwane sisekhaya la. Kukodwa nje ngifisa ukusho ukuthi-ke singabomama sisahlalela abantwana bethu. NjengoRisa inkosikazi yayihlindwa ihlalela abantwana bayo. Bangcwele singabomama nje ngifisa ukuthi size endleleni esingamcululo umoya ongcwele. Sihambe ngokucophelela la sihamba khona sithi umoya ongcwele simenze umoya ongcwele umuntu afane nomuntu empilweni zethu. Masiphuma sithi umoya ongcwele wena sizobona. Njengoba benihamba endleleni besilokushilo sithi umoya ongcwele uyabona masonde emoto abagibele kuwo. Ngifisa nje ukuthi bazalwane ninamukele ngezwi bazalwane amaHubo 23 athi noma ngihamba esigodini sethuzo lokufakisabo kuwo. Ngoba phela ukhona umoya ongcwele engena naye esigodini. Manje ngisabi lutho. Ngifisa nje ukunamukela ngalezwi likaDavide. Benzoxoxa abazalwane kodwa manje umamjiyane eyaphazamisa. Inkosi yokusimbusise amen. Ngimbona yena ongithanda uhlalela uhleliwa ngibona yena ongithanda uhlalela uhleliwa ngibona
izolo baphumele ngaphandle ngoba ibhasi liyahamba bazokwazi ukuthi bathole into zabo before ibhasi ihamba ngoba lizobuya ntambama inkonzo sezizophuma. Amen. Lo mhleki ungubani na? Amen.
Hayi bandla. Unizolo uyogcina ilungile.